Zilo mnyama odlela simhlophe ngakhuleka kwena nazi-ke indaba siletha zona lezi ngubanje njalo uthinta isintu ushintsha abalaphi bendabuko igama uKholani uNyoki wankosi abantu bambiza ngoPastor Winnie ngabanye isivakashelela uDokotela uMlondo kaDlamini inyanga yabantu nasibile dokotela. Ngiyabonga ukuthi ungahlele. Sinaye-ke silandele uthola ukuthi sikhuluma ngani sheze usizakala. Sinokuzwa abantu abaningi bekhuluma ngokuzalwa kwembethe uthola abantu abaningi abaphumeleli ukuthi yona wazalwa kwembethe njalo njalo. Ngifuna ukubheka ukuthi masikhuluma ngokuzalwa kwembethe kuyini ukuzalwa kwembethe yini nje cacisela umuntu ukuthi kuyini masingumuntu ozelwe kwembethe sokhuluma ngani. Umsakazi ngiyabonga futhi. Ukuzalwa kwembethe kuhlukene kakhulu kuyenza athi umuntu uzalwa kwembethe bamphikise abanye abantu ayikho lento ayikasenzeki. Uzalwa kwembethe into lekhona eyiqiniso futhi. Uzalwa kwembethe umuntu lo ofika mhlawumbe ufika ehluke ebantweni balakhaya. Yena uba umuntu ohlukayo ngoba kuyenzeka ukuthi mhlawumbe le ngubo ngathi mhlawumbe khona umuntu ongazi le ngubo mhlawumbe icishe ifane neplastic kanje kodwa nje kuba yena phakathi leyo ngubo. Mhlawumbe umama wakho umtholela esibhedlela bamtholela esibhedlela bonesi bayithatha leyo ngubo bayintshothe bayidayisele thina abalaphi bendabuko. Uyabo le ngubo lo muntu iyamsiza ngoba khona wayo empilweni yakhe ngoba uthi izinto zakhe mangabe zingahambi kahle mangabe zingaphumeleli uyayithatha le ngubo akhona ukuyishunqisa ayisika kancane ayifaka emphepheni ashunqisa acela noma kanjani kuyenzeka. So uma ngathiwa le ngubo ozalwa kwembethe intshontsho nje ukusivezile bayintshontsha ikhona indlela yokulungisa ukuthi izinto zihambe kahle ngaphandle kwayo ke sebayibile izinto zakayihambi kahle kwenziwa njani? Kukhona lo umsakazo ukuthi kwenziwe umsebenzi ukuthi wenze umsebenzi ukuthi makwenza umsebenzi uthatha lo mhlehlo wembuzi bese ukhandelwa ingengubo kabusha lo muntu bese ke makhandelo usothi ke mangabasana inkinga sosika lo mhlehlo wembuzi akhuluma emsamo ukuthi nje umsakazi uzale wembethe kude ngeke ukhona ukuqhaza konke ngeke ukhona ukuchaza ufuna ukuthi mabe uchaze lo muntu lo suke unaye ngakhona ukuchazisela lo muntu lo ukuthi okay kanje ngoba kuthatha isikhathi kude kakhulu. Kodwa okubalekile ukuthi kuyakwazi ukuthi kuyalungiseka kakhulu and futhi umuntu mangabe le ngubo ayintshontshe vela ayikho into angephumelela noma ngibathi ufaka ama-CV noma ngithiwa wafunda abacede esikoleni ngeke kwenzeke lutho ngokuthi le ngubo bayithatha le ngubo iyafuneka le ngubo mangabe kanje ngifuna enzele lo siko bese kuyabuya izinto zakhe zibuyele esimeni uba right. Nokuzwa ke lezwa ukuthi ke ezinye izinto ezibalekile ukuthi ubheke mhlawumbe impilo yakho nje ayihamba kancane noma ayiphumeleli kahle nje ofisa ngayo ngenzeka bantshontsha le ngubo ngenza khona okungahamba kahle le ngubo kufuna ukuthi ke buye ubone abantu abafana nodokotela abazohlola babone ukuthi yini eyenza ukuthi izinto zakho zingahambi kahle ngabe yilo ukuthi wazalwa wembethe noma ngokunye ngaphezulu lokho bese kuyalungiswa ke kodwa ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngayo lolu daba lolu ungakhohlwa ukuthi uye kuyena udokotela umshayele noma umvakashele esigodlweni sakhe la sebenzela khona uzolanda usizo lwakho usizakale bese uyakwazi ukuthi ke utshele nabanye kodwa kunye bawusho naye futhi eminye imibuzo ungasabuya lapho ku comment section usibuze sizokwazi ukuthi ke sikuphendule ngendlela yakho kwamanje sibonga ukuthi uthatha ithuba wabukela baya danki.